Я зычу вам добрага дня. Надвор'е спрыяе вандроўкам, куды мы і накіроўваемся. Мэта ранейшая – адшукаць і занатаваць ацалелыя ці адноўленыя даўнішнія абрады. Мы у Любані рушым разам наперад у мінулае глыбей у раён. Боже милый, жито и пшениц. Ой, на той же сосне, ой, на той же сосне, Боже милый мой батюшка твой. Вось мы і дабраліся, канчаткова прыпыняемся ў вёсцы Кузьмічы. Будем знаёміцца з фактычнай і міфічнай спадчынай паселішча. Боже милый, Нагу мне скирдаю, Боже милый, на таку мало. Удержи подходом, Боже милый, на в печи припек. Як бачыце, мы ўжо ў студыі ў Мінску, а гэта азначае, што мінуў пэўны час з моманту нашай вандроўкі, а народная песня, запісаная ў Кузьмічах, пакрысе пераўтвараецца ў зусім іншы твор. Сёння будзем назіраць за русальным абрадам і працэсам запісу вакалу Вольгай Рыжыкавай і Тэо. Прадстаўляемся. Ой, под мостом расце траўка росна. Тэо і Вольга Рыжыкава, спевакі, тэлевядучыя, аўтары песень. Тэо Юрый Вашук, кампазітар, аранжыроўшчык, прадстаўнік Беларусі на Еўрабачанні 2014. Вольга Рыжыкава з'яўляецца аўтарам тэкстаў для беларускіх і расійскіх выканаўцаў. Пэўны час працавала сольна пад псеўданімам Дана, пасля з'яўлялася салісткай гурта Да Вінчы. У 2016 годзе выйшаў кліп на супольную кампазіцыю Вольгі Рыжыкавай і Тэо «Нам вельмі». Ехали казаки вузкай даліною, там сустрэлі дзяўчыначку з русаю касою. Гори змаями хвороба.
Да. Першы ўспамін аб Кузьмічах у пісьмовых крыніцах можна знайсці ў дакументах Слуцкага замка 1611 года. Там была выведзеная копія апісання ўладанняў Жывіцкай царквы, што знаходзілася ля возера Жыць, цяпер чырвонае. Згодна з інвентаром царкве належала мядовая даніна з жыхароў Кузьмічоў. Яны ў дзень пакрова Прасвятой Багародзіцы мусілі здаць па 5 вёдраў мёду для Жыткавіцкай царквы і адно для Слуцкай Варварынскай царквы. На зеленец весны конец, весну провожаем, летейка сустракаем. Добрый день, летейка, добрый день, красный. Здоровенький будь народе, при доброй нагоде. У поле жито красуя, русалкам розыгры даруя. Ведем девочек-русалочек с наших краев до соседних полев, до чужих пирогов. Девочки-сестрыцы, подарите таночек на наш зеленый лужочек. Покуль вы будете танцевать, так наши жанчынки будут песенки спевать. Летели гуси гукаючи, славное село шукаючи, славное село Кузьмицкое, а в нем булочки а у им булочки широкие, а у им девочки пригожие. Як макавки, ямны щебечуть, як ластовки. Летели гуси гукаючи, бридкає село шукаючи, бридкає село Дяковское, а в їм булочки вузенькие, а в їм булочки вузенькие, а в їм девочки бриденькие. Летели гуси гукаючи, славное село шукаючи. З мінулага робім крок наперад у сучаснасць. Як вы маглі заўважыць, традыцыйна на Любаньшчыне у русальным абрадзе удзельнічалі дзеўкі ды кабеты, вадзілі карагоды, спявалі русальныя песні. Каб выбраць русалку, бралі гарлач і кожная пакрысе налівала туды ваду, которая апошняй нале, тая і будзе русалкай. Мы працягнем назіраць за абрадам у Кузьмічах адразу пасля таго, як пацікаемся, як ідзе работа ў студыі гуказапісу. Если я вспоминаю все правильно, вот. Ты сейчас меня слышишь? Хорошо. Значит, все нормально. Все, давай, ну, по порядку. А на весну красну, Боже милый, ради жита. Хорошо, готов? Все, давай, поехали. Весну красну, Боже, ради жита. Жита и пшеницу, Боже милый, всяк. Давай еще раз. Что ж, русалочки, девицы, будем зараз вас водою причащать, ды найпершую вызначать. Берите свои збаночки с водою и подыходьте ко мне. Отливайте воды потрошки и замову говорите. Якая воду со збана перолье, та и вверх возьмем. Просим вас, русалки, наш дом промените. Ужаску не ходите. Жито не полите. Датинку не берите.
Нас не пужайте. Счастье нам и долю дайте. Вода со сбана верхом пошла. Русалочка Кацяринка верх взяла. Ну а зараз, дзявицы, идите и водиться, весь люд окропите, каб добро летували, каб здоровенькие были. Не шкодуйте водицы. Давайте я вам отдаю. Не шкодуйте, усіх поливайте, счастья и здоровья жадайте. Ось так ось усіх опискайте, жадайте всім здоров'я. Здоровья вам. Спасибо. Вас так само треба, щоб щастя було і здоров'я. Щастя вам. Каб добро летували, каб здоровенькие были, и каб добро и весело у вёсцы нашей жили. Русалочка Кацяринка вверху взяла, свой вяночек вздымай, а мой одевай. На тобі, русалочка, почесный вянец-зеленец, каб носить увесь год. А год от Сёмухи до Петра, потому что после Петра вода будет холодна. Проведем русалочку до буру, до речной воды. Проведем ее и вяночек там разорвем, сами утекать будем. А зараз песенку провожальную споем. Проведу русалочку ей до бору, а сама вернуся додому. Каб наша русалочка по житу не ходила, чтоб наша житейка не ломила, бо наша житейка тоненькою, а колосочку тоненькою. Па расповедах тутэйшых жыхароў сведчаннем таго, што вёска існавала з 17 стагоддзя, з'яўляецца скарб, знойдзены тутэйшай сялянкай Надзеяй Крывальцевіч. Капаючы бульбу на гародзе, яна знайшла невялікі чыгунок з меднымі манетамі. Цяпер гэтыя манеты вартасцю ў 3 грошы, адчаканеныя ў Рэчы Паспалітай напрыканцы 16 стагоддзя, захоўваюцца ў Любанскім музеі народнай славы. Упершыню рэшткі кузьмічоў былі знойдзены слынным тутэйшым жыхаром, археолагам Мікалаем Крывальцевічам. Русалочка, купалочка, где ж твоя Наталочка? Где ж твоя Наталочка? На море купалася, на море купалася, на бережку сушилася, на бережку сушилася. Да все мамки просилася. Пусти, мамка, погулять, бо мне малайца не видать. Мамка дочку не пустила, на коморочку дай замкнула.
На Любаньшыне русальнае шэсце рушыць да вады ў адрозненні ад Вялікага Бору, дзе русалку праводзяць у жыта. Дзеўкі кідаюць вянкі як мага далей, а пасля рвуць галінкі з русальнага вянку і ўцякаюць. Дарэчы, галінкі гэтыя лічацца цудадзейнымі. Іх закопваюць на гародзе, каб усё добра радзіла. А вось як нараджаецца новае аблічча старой песні, зараз з вами паназіраем. Жита и пшеницу, жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу. Не, кстати, самая классная часть здесь – это ой-ой-ой. Она такая, ой-ой-ой, ну давай, как ты умеешь. ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хорошо. Давай все, давай последнее ой-ой-ой, я к тебе иду туда. Правялі русалку да бору, да рачной воды. Тут русалочка будзе жыць, каб нам бяды не дарыць. Проведу русалку, а сама пойду до мамки. Проведу русалку до бору, а сама вернуся додому. Ну что ж, русалочку мы провели, а зараз поднимаемся, девчаты, наверх. Провели русалочку до речной воды, а зараз кляночек ей разорвем, а сами утекать будем, чтоб она нас не догнала, ты нормально, море летала. Вёска Кузьмічы размешчана на месцы былых мар'інскіх балотаў, якія ў даўніну займалі большую частку Любанскага района – каля 20 000 гектараў. Спярша землі гэтыя належалі Вітгенштэйнам, пасля князям альхоўскім. А калі верыць легендзе, то першымі жыхарамі вёскі былі браты Кузьмічы. Не сцярпеўшы здзек пана, яны сабралі свае пажыткі, ды разам з жонкамі праз багну і балота перабраліся на невялікую паляну, дзе і пасяліліся. Дарэчы, браты Кузьмічы былі сынамі Кузьмы Лучыновіча. Прозвішча такое да нядаўняга часу было даволі распаўсюджаным у вёсцы, а на Беларусі амаль нідзе не сустракаецца. Кажуць, калі Лучыновіч, то карані цягнуцца з Кузьмічоў. Ну, хай яичница жарится. Потапку жарится сальце. Ну, здесь уже салка засмажилась, а уже можно на яичницу. Яичню сейчас еще хай добро зажарится салька, потом мы завольем молоко с яйцами. Вот так, вот, само вот. Все правильно. О, уже румяная. Вот, подрумянилось, все такое хорошее. Пора выливать яйца в молоко. Вот так. Ну, давайте будем частоваться, спробовать. Хозяйку. Так. Давайте господара спочатку повитаем. Так, с яичной скорлупки, как было все добро. Ну, все доброе, но все хорошее. Коплю господарці все теперь яичницу. И яичницу всем. Кому еще поспробовать? Чтобы все вело, что чтобы курочки яйца несли. Все правильно. Крупно. Завершыўся абрад частаваннем. Абавязковай рытуальнай стравай была яешня, якую пяклі тутакаш на вогнішчы і давалі пакаштаваць усім. А пасля з яечнага шкарлупення кожны рабіў па глытку гарэлкі. Ёсць у абрадзе яшчэ адзін прыгожы рытуал. Яго вы ўбачыце адразу пасля таго, як вернецеся ў Кузьмічы адсюль са студыі гуказапісу. Оль, начнем с первого куплета, а на вясную красную. Сделаем 3 дубля, а потом пойдем на второй, ну и так вот все куплеты сделаем, а уже оформлять будем позже. Договорились? Пробуем первый куплет. 1, 2, 3, оу!
весну красну, а на весну красну, Боже милый, ради жита. Жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу. Давай спой, пожалуйста, дабл. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А потом сделаем сюда еще голос сверху и нижний голос. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, яблонька наша, ой, яблонька наша, Боже милый, доколь ты стоял. Ой, стою я лето, ой, стою я лето, Боже милый, стою я другой. А на третье лето, Боже милый, горем опущусь, горем опущусь, Боже милый, здесь я оговьюсь. Боже милый, одержи подход. А млыне примолом, Боже милый, аудяжи подход. Аудяжи подход. Сделаем. Хорошо? Давай. Давай, а то я ее. Завершыўся русальны тыдзень і працэс стварэння сучаснага аздаблення для народнай песні таксама. Слухайце, як яна загучыць у выкананні Вольгі Рыжыкавай і Тэо, і сустракаемся праз тыдзень. Наперадзе купалля. Чакайце і ўбачымся. Боже милый, ради жита. Жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу. Удержи подходом, Боже милый, а пиши припев.